subag rowo sayak moding je pap samu tangele thuyak nei masi akhe jisu no kha thuinei bai bi ni kau lanai raule jonom thang mai mai yo hinye bible chiyo sung mai yo je bungno kha thuinei su le mai anai se kroi himba jono mo thangmo se mai ha John chapter 3 verse 16 no chung no phiyo chung Jisu Christ no kha thimon jing jono thamo mai mai yo Jisu Nicodim no kau samo okay Jisu kau phero ye bung no saha kau bui no ang no saha ke habru che aza islamia singke isone hano maya hinye John chapter 3 verse 3 wajo nupiyo song isone hano numaya nani khele da khosaye bari ro hu ro tangdingle nangya arpho jini hamya samudangon jingo nong khabang slayang nai nangnai nini tongmu hamya ma jo to suno yau beraye ajaikta mongnai nangnai arphu se nong isoni ha mainai jisu poi lawo khupor kaham samopho bosim khaslai sradi kama hinke suhale rowo se su phaye tongha hinye Matthew chapter 4 verse 17 no nupiyo khafang slayak nai nangmo ang pasani nangya sasau se slayak nai nango akhe nini khapango ma chayama tong abono nung sasau slayak nai nangnai isone ha numayau nai nikhiye okay Jisu kau phero ye sahan kau buino ang nung no saha doi bai pholaini a chaimo ong ya singke kya pho isone hawale ha simaya hinye nupiyo John chapter 3 verse 5 onaike nupiyo rowo numoding pholawo pho acha snam phiak nai nawo msawo slaimo bai mang haba kamo baile chungya pholawo pho achaimok ta mai ni nam phiyo akhise nung isone ha numainai himba bole ang phromo kauya himba Jisu Christo phrongya kuinamo kautma se tama hinke kha thimone dinyo wain suma bai nrao no le dekhuya ha himba
abole ndrau sasau ni tamo mthai baya abole isoni mangna rimo mthai se ye nupio Ephesians chapter 2 verse 18 sung nupio borowo numoding wain su mo bai ndrau no tikhu ya ha hinye samo tongo chung bini thing jeba samo tangye chapo chung se bagrani kau ding khe kaula ye samo tanga singke chung no pho wain su ma phru yak jao aboding no Jisu Christa kau rimo kau thai thai chima ake tre bong samo ma chungpho bini kau no la ye tonga singke Jisu pho chungno bini wain su ma irinai se chini khadumoding tongye chini khaba samoding tangye sungmukto mai mole ongya bini kauding tongye bini khadumoding tongye arphu se chini sakawo waisuma riyau nai mukto ungmo ongyale isorni yak phawase dakhurau nungbai ang Jisu Kristo no kha thuye bongkauri moding tongye phnu mose sung samutangye phnu mole ongha treke ha ni diyo boding tikhu yone male maya tama hinke no kha tolawo tongnai ni msi yo trele ke ha ni mumbai chungle tikhu yamole maya mai krika heye nupiyo Acts chapter 4 verse 12 arimi treke hanedi no tikhu yone male sula mai miya Prabhu Jisu Christ ni ya siya ang no lama ang no buima ake ang no rangma ani ding ongya ke apa ni thing yole thamaya ya sra